Raris maka sami sampun pada cumpu semeton ipah malih puniki ramo matuwa mantu bae sami pada puniki adung ring kayen. Iriko raris mangkin midab-dabin karya pacang ngulapin sangi angatmu Reng peraja pati menangkin Brahma Prajapati Siwa Murti nama suting ulun mang rasakan ikangatmu lamakan sila-sila don mangken riko ring Rajapati raris nangkil doh ning ide ngamelangat maneh raris lungsor sang atmane kekaryana Pagulun yang durga dewi menguasakan ikang kuralem menguasakan ikangatmu aku loh temangke pawe ke ngulun atman sianu manjing bareng ikang sekah lama kana sida ginawe akan ikang palebuan genten pemangkune matur mangda sida raris ngranjing ring sekahe sangkal sekahe genyong berarti anak hidup ipidan genyong pejalane perot yen sende leleng kudiang menanjak tetap diketu manut ring jargi kabenang genten sekahe maka ciri sampun usan ngulapin sami rawong samatone pada gulok Om Swastiastu Pak D, terus Pak D, terus niki wenten masih rawuh apa kayang penyakap rawuh doan yang merasa ngena mantu sami raris kayang ipah kayang pah wenten pegawai bank wenten jaksa doan yang keluarga besar sami pun niki nyarengin nyehanayang masa yen sampun iling masih metonan biar mungkin gejagane karyane dados akim karya dados pagi hotel jag tetap mangda mecihna semetonane harus rauh kan yen kita ndak deka mengenasan kieu leuh mangda sami boleh ngireng duaning rikala pacanun nasatmu mangda sida taler ngiringang saking pura dalem mangken mantuk nika mawinan perlu menaging haneka bawos puniki panceswara pang boleh nyekirin genten alasan semetonane suaran angklong menyarengin pangulapan puyung kadana pun saudana kanang klung bah ratu jag rame dari suara angklung suaran kidong wenten orang bah ratu jag panci suarane jangkap pacang ngiringang nunak sang nyangat muring dalam sampune mangulap
Gelising carita mungkin sampun ngulapen dari sampun mantuk sang yangatmu maduran untuk sekah. Adore sarwa Yen sampun melinggir dari sang yangatmu ring balene kedulurin antuk foto pewayangan akhiri ke sampun sirejek ngenten ngaben cingakin pewayangan mewah fotone napi kelik-kelik napi tan jak sinah puneki langah nak nguratiang iriko dari sentane pernah cucu pernah mantu pernah ponakan ngaturang sesodan pangpulih ngaturang penawuran dor penak andok segowan duaning nembe dari serauh malih muali ke umah mewah ke jero geria puri mawinan dawa grauh reng pura dalam lauh ring jeroan bah jantan sampun kepena antuk segehan berarti sangan tanah geles Iriko raris galah pertisentanane ngaturang penawuran beh napi malih dawag ring tegak pandai pulesari puasa jag sami adung niki sampun becik pisan tan wenten tegehan tan wenten enepan nika becik pisan ngaturang penawuran suara kidong padot atoran saporaning wareunarna nyak men sendanane uning megegitan ngakidung derike sampun galah ngaturang tetembangan wah silih sinungil pance suarane inet atmane narikala nak ngulapin dan pelebon ni patut kuacen api aji pelayon indik sang yangatmu kunjara karno miwas warga rohano asal sampun ngini kangatmu pemaginatmu nih kau sani manut ampunang soleh-soleh baca mangeda atma boleh genah yen dados malih kaji kelepasan ni ngeling angsang yangatmu rikala pacang nyujur suniata rika patut elingang wenten puniki haji penglepas permana merupa wakil wenten merupa geguritan wenten sampun kadenen ditiang mangda manut raris puniki atmu ni boleh kena mangeda atma geles eleng pangten ngapung ngaturang suara kidung
Banguning ring pikenoh nyane pangten orang ngedemen-demen nadi gendan pangten sapunika mangda iling sang yang atmu nak ragodan nyidang nyakin atmune nyingakin gengken pidadap sentana nak uning inau kada ampuna ngampah nakon ngaben kene ator are berarti duaning punika dimawinan dari sang yang atmu ijen warah-warah mangda wenten dangene dharma tetimbang mawinan mangda nenten dari ngandane nak lingsir yang aturang mensolo arjo pelot penyanyi buta-buta gitu nya iluwung gitu sole-sole aturang kena lingsir nak cingakinau kan atmane genggen kaden sane munga maring dadua mangkin iraga sampun nuning tri kerangka agama Hindu tatua susila upacara dije munguh tatuane kengken susila etika nglarang yatnya upacara kengken edane pangten ngawak-ngawak dadi panitia dan awang bebedut jeung awak men tungkas kan pangten kencan sastra agama wenten pratiwima wenten purana-purana wenten tatua-tatua nika wajen kapah-kapah mangda nenten jeg ngawak maremadan muncuk negen tawang bo gede angkuhe bo gede guis bangtan kenten akeh sastra agama ni sanen luwih utama atma tatua atmo tatuo atmo sangyang atmo tatuo ngaranang indik oh tatuo niki yang pun tegesanga mula gitu tatuo that is itulah dia to beyo yo betul mula gitu tatuane niko satuane ilang satuane cen niki atmane sat ngarane benek wo ngaran wara-wara niko sanemadan atmo ne maka dicontoh atmo tatuo indik sangyang atmo yamo tatuo indik sangyang yamo siwo tatuo indik sangyang siwo niko patut angin dasar jantan sampun boleh lungo yen manut atmo tatuo yan rikapuan lepas sang yang atmo saking angge sarira matemahan matungilan sang yang atmeri sang yang paramo atmo oh karena tradisi karena rasa karena adat formalitas sebagai sendana mawinan perlu ragenyiknai ang bakti medasar bang larang piter yatnyo ceritanya kadi rengasor sapunapi sujatene atmane sampun lepas saking angge sarira kengken minap duaning iragetan ngemanggihin apanatmu maraga suksemo ngaran suci ngaran sukle ngaran galang begalang dan panggen api niki ring sor caritane aturang di tiang mangken sang yang atma padha
Nabi mangkin patut aturang ring Sang Hyang Atma sane sampun wenten niriku ring baline. Mangada ada nameng tereng arada. Wenten dari sering wakiane sane sapuniki mosang uduh Sang Hyang Atma. Ayo kita mengat riate beranante setrinte muang sudarmante. Sampunang meling-elingang jabatan ipidananen menjabat agang dados eselon 4. Sampunang meling-elingang montor dinas miwahan napi orte berana siosan kenten ature patut nih. Udah Nah mungkin sani uning sastra matur dados ucapang dados ring sajroning kayun dados nika raris atuh Sang Hyang Atma sane melungguh ring ajeng lurus pirengang ngatur di tiang mangkin sampun angeleng reng santana. Duaning sampun iratu lepas saking angel sarira suci yang ana turune sekala kebosang sampunang malih ring sekala nicen ring sekala wenten sentana jegeg-jegeg wenten sentana puniki peh bahenol wenten sentana sane makarya dados pegawai agung mewah Mahkamah Agung sampunang nika malih ngeling anggo ganten mangeda lagas nyujur genah duaning Ratu Sang Hyang Atma ni patut jujur mangken suniado ne genah ini suwung ni sepi ni galang ni kau mangken ulang ring redayo dalar pagar jeroning kaya didiang wantah mapegeling matur bingung ring Sang Hyang Atma pagehang kayune unteng kayune pun kelingang malih angkarane stata unjara asiki ni patut elingang bilang di jejerauh ring margi 3 catus pada mewah marga singa om kaya tenang lantang nyambat jak pulih sampun kena panggih sampun wentan puniki malah jebosan jatenanya atmane manggih melih walene tiang kewentenan atmane sane wenten ring baline disampuni kelingyang mau peragayan sekah sang tamiyo muah ulaman keaksir ares baru tamiyo baru lemah nangga santi sekanang klung be sami dan wenten sami keaksi oleh Sang Hyang Atma saking bali ya sujaten rares memana Irika raris mapi kayun-kayun Sang Hyang Atma pajang matur-atur nyuk semayang ring karyane sane puniki kerawuhin nah
nanging mewah nenten sida ingyan sangkane ngakeh puniki wenten anake rao lo kimud ida sangyangatmu pangpule matur duaning rumasa meraga niskala sangsane kebawa sang niki wau tamyune nak meraga sekala kudiang kuni kengkenang kuni nanika mawinan mewah sangyangatmu duaning maraga niskala merasa raris melinggih ring niskala nah biar dene niskala bangdan uning mau sang mantan nis tanpa kalau waktu dan kene pengaruh waktu biar lemah biar petang jam roras jam kuda jadi ketetep atmane deke dor balene nyak ben aja kija-kija ke semua regale pacang ngesang dan nuning panas ni makdo ngara ke seka panas masa ke bos nak tanje kene waduh itu sanyangatmu mau nis kalau iraga mara bedek-bedek kono waktu bedek-bedek kan berangkat bedek-bedek mau melih kaya jakrika mau nan sekalo santan sida manggu mawinan yen niskala dan sida kepanggo saking sekala yen niskala manggihin ke sekala nika binane punika ngardenin mewah geranggang dari saat mana ring balene pekudiang kone pangman matur jak ratu jero ngayah pesantri Gus Haji gitu mamian ning ini tekan santri ya mewasane rau-rau tukang wiramo padha nika mawinan mewah rada sangyangatmu sang yang atma mangeko nayo iye ane jane ada jalan jane melet matur-atur kengken carane nah iriko rada sing kebudi sangyangatmu ngererak solusi mangda sidang membawa sang sareng tamui kengken kone de pangidang matur jak para tamu ni makajame pengede bino we DPR hang Mahkamah Agung bae kepala kejaksaan nika mawinan mangkin kar ngalih giaslah ngalih angsel matur rares ida gelis manyusong di samping blok Q ni wenten nak nyeder ke dibucu di adegane do nriko rada seksiut cet kita langsung nriko nyusup rares reng apa ngaya tuna cahaya doning pengayahe kenyal ulingi puan magadang bekat nang mula memaut pun lagi saha pun lagi pepas nungkas-nungkasin nyem daging ni nika pun alosan kena tincap atmu seret lejat bayi langsung gelesang sang ketincap dados kepangelong boy
Jek puniki gisina limane batesna gisina bae mau berarugan puniki kayang spirit kayang blok kieu bubar pramangkeun kepangloh puniki anu nyeder di adegane wau. 5 bates Napi mawinan magejeran di mau batis miwah tangan cokor nak kepangloh secara logika mungkin atmo dua badan kasar besi sing metung kasar mani tengah sangkal mungkin kenjal gersitang nak ngisi jak pasti kalah na atmo karena ki bayu gede saja nika mawinan magejeran ngalah radis atmanesane wenten aslene dari ko atmo niki dinincap menang gitu. Dor ngemel ring sang parabdi Ainggi haratu para uleman para titi sana banget wangiang titiang Ampura ditiang sang yang atmo puniki matur-atur yang ajeng panunggu kiratu suran ditiang gusti ditiang miwahnya mau beraya banjar makasami Amporaya ratu titiang mangdo nenten dari standro sirut tisane matur-atur puniki boyonten sios ditiang sang yang atmo sane kekaranin mangkin puniki ratu wanda atamo sane dakel sang kaning ditiang pacang kebersihan benjang pacang kelukat antuk geni mawinan ditiang merupuat musane kanto dekil niste bareh suksma banget suwejan sawitara Lugra yang ditiang matur-atur yang para suitra, para koleha, miwah para semeton ditiang, semeton dadia, semeton paibon, sana sampun rauh kada mungkin. Sampun rawuh Ya dia stun nenten-wenten ngaturin saking sentana ditiang pianak ditiang. Wantah hantuk mirengang ring radio ring puniki koran minap sida rauh kadi mangkin doaning puniki kebawos pelebon tawi karya allo asal mirang asal uning jak pasti rauh ditiang nyok semayang pisan napi malih ratu jero sadang puniki merkidong ring santian bah ditiang malih nyok semayang ring ratu ngelengang mana titiang risampurne delek dilik ditiang ring mana waluyo kadi ngelingang puniki ngin kinang nges-ges manah ditiang niku mawinan ditiang seneng pisan dados eleng risa jroning sastra utama sangkaning maduluran kita santi wiramo wakil mewah geguritan waluya ngadinin mapokiling ring sikian ditiang ngopragayan atmun niko nih banget suk semayang ditiang lugrayang ditiang nunas
Sake wonten yen kangkat doaning di tiang pajang kegesang benyang di kalep lebon di tiang nunas segala jebol sering tedane raton di tiang nah kita masih para prajuru piwah persemetonan di tiang